Ja vas sve srdačno pozdravljam. Drago mi je da se nalazim sa vama zajedno ovde u vašem gradu. Zadovoljstvo mi je što možemo u ovakvoj jednoj prijatnoj, intimnoj atmosferi da razmišljamo i razgovaramo o problemima koje muče danas savremenog čoveka. A glavni problemi koji nas muče jesu problemi našeg zdravlja i to ne samo zdravlja našeg tela, već i javljaju se problemi u sferi naše duše. Ima nešto što zbunjuje nas ljude danas kada razmišljamo o našem zdravlju i o najfrekventnijim bolestima tela i duše. Ono što zbunjuje je to da mi imamo sve više sredstava za zabavu, razonodu, sve više imamo sredstava za veselje, mogućnosti za smeh i razonodu, toga je sve više. Ali istovremeno, sa porastom tih sredstava za razonodu, za veselje, za zabavu, ono je sve više i više tužnih i depresivnih ljudi. I to je ono što je apsurdno i što zbunjuje. Umnožavaju se sredstva za razonodu i zabavu, a ono ljudi sve tužniji i depresivniji. Gde to greši savremeni čovek? Koje pogrešne korake mi činimo i zbog toga upadamo u tužno i depresivno raspoloženje? I šta je što mi možemo sa svoje strane učiniti da bi prevladali tugu i depresiju? Na ta pitanja treba da da odgovor ovo predavanje. Poznato je da fizička bolest utiče na duševno stanje čoveka. Kad imamo neku telesnu bolest, mi se osjećamo loše, neraspoloženi smo. Ali još važnije je da naša duševna, nezrela i nezdrava stanja, naročito ako ta stanja traju duže vremena, mesecima ili godinama, presudno utiču na pojavu određenih telesnih bolesti. I mi te bolesti zovemo psihosomatske bolesti. Gde taj naziv nam govori da je uzrok telesnih bolesti u psihičkoj, duševnoj sferi čoveka. Utvrđeno je da dugotrajno stanje tuge i depresije, ljutnje i gneva, straha i neprestana briga uslovljavaju najpre određene funkcionalne smetnje, a potom i organske promjene u našem telu. Znači, ova stanja ili bolna stanja u našoj duši najpre dovode do funkcionalnih smetnji. A šta to znači? To znači da imamo grčenje želuca, opstipaciju, da tu imamo stezanje u grudima, to su funkcionalne smetnje. Ako to traje duže vremena i ako ne rešimo problem, onda te funkcionalne smetnje prelaze u organske smetnje. Pa osoba ne samo da ima stezanje u grudima, već jedna osoba dobije i srčani infarkt ili ono stezanje u želucu preraste u čir na želucu, jednu organsku uočljivu promjenu. I zato ako želimo da se iscelimo od nekih hroničnih savremenih bolesti, šta moramo raditi? Proces ozdravljenja, pre svega od hroničnih bolesti, u velikom stepenu zavisi od ponovnog uspostavljanja naše duševne, psihičke ravnoteže. Ako hoćemo da se izlečimo i izvučemo iz hroničnih savremenih bolesti, mi moramo raditi ne samo na terapiji našeg tela, nego moramo razmišljati o tome šta da učinimo sa našom dušom i da na toj duševnoj sferi nešto poradimo. I jedna izreka kaže da oko 90% svih savremenih bolesti i bolesti koje mi osjećamo u našem telu imaju svoje izvorište u našoj duši, u našim emocijama. Kada spominjemo emocije, kada o njima govorimo, ajde najpre da shvatimo šta su to emocije. Reč emocio, to je latinska reč i ova reč bukvalno znači motor, pokretač ili motiv. Znači, emocio, znači, ima značenje motor ili pokretač prema napred. Emocije su ono što nas pokreću na neku aktivnost, na neku delatnost. I ono što je još važnije, a to je da
znamo, da saznamo i da zapamtimo da osjećanja predstavljaju temelj komuniciranja i dece, ali i odraslih. Taj nečujni dijalog o osjećanjima podloga je na kojoj se grade svi naši ljudski susreti i skriveni je cilj svake interakcije, odnosno svake komunikacije i svakog društvenog odnosa. Osjećanja predstavljaju temelj komuniciranja između jednog čoveka i drugog čoveka. I to je skriveni cilj, to je razlog zbog koga mi se upuštamo u kontakt i u neke društvene odnose. Osjećanja, ona traže društvenost i komunikaciju. I kada govorimo o osjećanjima, ja bih hteo da se setimo jedne predivne misli jednog zaista velikog čoveka, mudraca. Solomon kaže, zato čoveče, više od svega što se čuva, čuvaj srce svoje, jer iz njega izlazi život. Ne samo da čuvamo onu pumpu, onaj srčani mišić i ono srce koje se nalazi u našem grudnom košu. Solomon ovde mnogo više misli da čuvamo našu dušu i naše emocije iz kojih izviru svi naši postupci. Više od svega što se čuva, čuvaj svoju dušu i svoje emocije. To kaže Solomon savremenom čoveku. Zbog čega? Iz toga izvire lepota, zdravlje i kvalitet našeg života. A mi onda možemo slobodno reći da u carstvu savremenih bolesti emocije, i to ne negativne emocije, suvereno vladaju. Odnosno, u savremenim bolestima negativne emocije su te koje imaju ključnu ulogu i koje dovode do savremenih zdravstvenih problema. I mi možemo slobodno reći da emocije mogu biti toksične. Da emocije mogu da budu zaslađivači našeg života, da emocije mogu da ulepšavaju naš život i zato su nam date, ali šta još? Činjenica je da negativne emocije mogu da budu toksične. I to kako toksične? Kao što je pušenje, alkohol ili hiperlipoproteinemija u slučaju srčanih bolesti. Kao što je pušenje toksično i opasno za srčane bolesti. Kao što su masnoće toksične i opasne za naše krvne sudove, tako su isto i toksične emocije opasne po celo naše telo. Ljudi izloženi dugim periodima tuge i pesimizma, neprestanoj napetosti, nezadovoljstvu, strahu, cinizmu i sumnjama, dvostruko su podložni bolestima, pre svega kardiovaskularnim bolestima, poremećajima imuniteta, astmi, artritisu, glavoboljama, čiru na želucu, 12-palačnom crevu, na crevima i mnogim drugim zdravstvenim problemima. Ljudi koji se ovako osjećaju u svojoj duši, dvostruko su podložniji savremenim bolestima. Tuga i depresija dovode do smanjenja imuniteta i malignih bolesti, dok ljutnja i gnjev dovode do srčanog infarkta, angine pectoris, visokog krvnog pritiska, moždanog šloga. Šta je bolje? Pa, mislim da nijedno i drugo nije dobro. Tu ne treba da pravimo izbore. Ja bih hteo od brojnih negativnih emocija koje nas napadaju i koje nas zarobljavaju, ja bih hteo da sada fokusiramo se na jednu od tih negativnih emocija. Tu ima strah, briga, tuga, ljutnja, nezadovoljstvo, ljubomora, zavist. Ja bih uzeo jednu od tih negativnih emocija i njoj bi malo više posvetio pažnje u ovom predavanju. I to ćemo uzeti emociju tugu i, kako kažem, produženu dugu koja dovodi do depresije. Znači uzimamo tugu i malo više o njoj razmišljamo, vidjet ćemo najpre šta je to tuga i onda neke njene karakteristike. Šta je to tuga? Ili stručno se zove distimija. Tuga liči na jednu blagu emocionalnu infekciju. Tuga je kao jedna emocionalna gripa ili jedan emocionalni bronhitis.
koja nam potkopava raspoloženje, cedi energiju i otima veliki deo životnog zadovoljstva. Tuga je kao neka infekcija, i to hronična infekcija, koju mi ne možemo da savladamo. I koja troši našu energiju, muči nas i tako. Tuga je na neki način uvod u depresiju. Hronična tuga to je kao da neko ima neki lanac vezan za nogu i na tom lancu da se nalazi kugla. Znate, kao ona zatvorenička kugla. I čovjek može da hoda sa tim lancom i sa tom kuglom, ali kako? Muči se. Teško mu ide, znači napor, iziskuje muku, troši čovječiju snagu. Još uvijek možete da radite ono što morate, ali to vam iz dana u dan sve teže i teže pada. Oko 4% populacije ima ovaj problem. I savremena istraživanja su pokazala da je depresija najčešći problem ljudske duše danas. Odraslih, starih, ali i omladine. Sve je više depresivnih ljudi. Kada se tuga javlja? Osoba osjeća tugu ili žalost u onim situacijama kada shvata i procenjuje da gubi nešto što joj je izuzetno vredno. Znači, osoba u jednom trenutku vidi da gubi nešto što predstavlja veliku vrednost za nju. I tada počinje se javlja tuga koja polako može da prerasta u depresiju. Tuga je uvek u vezi sa gubitkom. I to gubitkom nečega što je bitno za tu osobu. O kojim gubicima se tu najčešće radi? Pa, najpre drage osobe, gubitka zdravlja, dela tela, gubitak nekog materijalnog dobra, kuće, firme koja propadne, to je pre svega za nas muškarce jako bitno, kad se izgubi posao i neka firma koja je dobro radila, mora da bankrotira, danas to je sve češće i češće. Gubitak socijalnog statusa, životne šanse i neke prilike koje smo imali, pa smo propustili, zbog toga tugujemo, pa kod nekih ljudi i gubitak kućnog ljubimca dovodi do hronične tuge i do depresivnosti. Kada govorimo o tugi, mi treba da budemo svesni da je tuga jedan univerzalni problem. Članovi naše porodice, naši mili i dragi, naše komšije, naše kolege, svi oni će povremeno imati problem sa tugom i sa depresijom. I mi nešto treba da znamo. Treba da znamo kad jedna osoba izražava tugu, onda ta osoba nam upućuje poziv za utehu i saosećanje. Izražavanje tuge je poziv bližnjima koji se nalaze oko njega, poziv za utehu i saosećanje. Kada govorimo o utehi i saosećanju ili empatiji, ajde definišemo šta je to saosećanje, odnosno empatija. To je sposobnost da se pročitaju i prepoznaju emocije kod drugih osoba, ali to nije kraj. To je sposobnost da vidimo koje emocije se nalaze kod našeg bližnjeg. Znači, to je prepoznavanje ili čitanje emocije drugih ljudi. Ali šta još? Sa učestvovanje u njima. Ne samo da mi prepoznamo emociju pa da kažemo baš nas briga, idemo dalje, nego mi prepoznamo emociju i onda šta? Saučestvujemo, saosećamo i mi dozvolimo da nas ta emocija i nas malo zarazi i počinjemo da sa tom osobom saosećamo. Empatija ili saosećanje plod je samosvesnosti. I to je neminovni uslov za socijalnu inteligenciju jedne osobe. Bez empatije, odnosno saosećanja, jedna osoba je socijalno nepismena i socijalno neinteligentna. Ovo je citat iz knjige koja se zove Socijalna inteligencija od Daniela Golemana. Empatični ljudi prepoznaju
diskretne društvene signale kojima se nagoveštava šta je drugima potrebno ili šta žele. Ja bih ovdje istakao reč diskretne društvene signale. Znači, empatičnoj osobi nije potrebno napisati na ovdje jedan, kako kažem, plakat ili transparent, ja se osjećam tako i tako, da bi ta osoba znala kako se ja osjećam. Ta osoba vidi onaj diskretni signal. Kako se ta osoba osjeća i šta joj je potrebno i što onda čini? Počinje da smišlja kako da pomogne ili kako ne može da pomogne konkretno, ono bar da saosjeća sa tom osobom. Ljudsko srce koje je u tugi, patnji, čezne za saosjećanjem i saučešćem. Stara mudrost kaže: radujte se sa radosnima, a plačite sa plačnima. Znači, Biblija uči ljude. Nažalost, Biblija nije danas predmet čitanja. Tolike druge knjige, filozofi, ljudi čitaju, ja znam, u školama se uči grčka mitologija, toliki takav paganizam i toliko besmisla, ali uči se i Homer, čita se i Hamurabije, čitaju se razni drugi filozofi, knjige. Biblija ili se ne čita, ako se čita, to bude jedan čas se spomenu neke osnovne napomene, a iako se nazivamo hrišćanima i živimo u hrišćanskom podneblju, šta? Mi ne čitamo Bibliju, a ona predstavlja dragulj između ostalog i emocionalne i socijalne inteligencije. Biblija kaže: čoveče, kad neko radostan, ti se sa njim raduj. Ako neko tužan, onda sa njim budi tužan. Kaže, ko tužnom srcu peva pesmu, to je kao da čoveka na zimi, da mu skidaš bundu i odelo na hladnoći. Znači, moramo znati kako da se ponašamo. Knjiga Socijalna inteligencija posveća sve nas, i lekare, i medicinske radnike, ali i svakog čoveka, da saosećanje leči bolje nego jedan drugi lek ili neki medicinski aparat. Saosećanje leči bolje nego jedan drugi lek ili neki jedan drugi medicinski aparat. A saosećanje je topla i jednostavna ljudska veza između onoga ko je bolestan i pati i onog koji hoće da mu pomogne. Koje su manifestacije saosećanja ili kako se saosećanje može ispoljiti? Zagrljaj, spremnost da se osoba sasluša, pogled pun razumevanja. Sve to ima terapijskog značaja, ali se prebrzo i prelako izgubilo usled taštih, ispraznih ljudskih aktivnosti i razmišljanja. Ljudi nemaju vremena za drugog čoveka, nemaju vremena za saosećanje. Kada govorimo o tugi i depresiji, treba da znamo da je tuga i depresija u vezi i sa polnošću. Pa, šta kaže ovde? Žene 2 puta češće pate od tuge i depresije u odnosu na muškarce. Znači, 2 puta češće ima depresivnih žena nego muškaraca. Sa druge strane, muškarci svoju tugu utapaju u alkoholu, pa su muškarci 2 puta češće alkoholičari. Evo, to su informacije, neke osnovne... Odgovor, izvinite, sad odgovor da se našalimo ovo, zašto žene u prosjeku mnogo duže žive od muškaraca? Pa, da vam kažem, da, to je Ja tvrdim. Činjenica je da žene duže žive od muškaraca. A ranije idu u penziju? Činjenica je da žene imaju njihove najopasnije bolesti su manje opasne od muških bolesti. I to je činjenica. Njihov metabolizam je malo sporiji, pa se sporije potroše. A vidjet ćete zašto. Ajde, neću da govorim napred predavanja, vidjet ćemo zbog čega još i šta je razlog kako žene mogu da žene imaju neke mehanizme kojima se lakše izvuku iz problema nego muškarci. Ajde da vidimo sad ključni deo predavanja. Jeste kako prevladati tugu i depresiju. Ovo je sad najvažniji deo. Znači, ovdje ima jedno 10-11 lekova, tableta, koje vi treba da popijete, kupite i popijete i onda uz pomoć njih, uz pomoć ovih tableta možete da prevladate i pobedite tugu i depresiju. Idemo redom. Lek broj 1 zove se Kantarion. Znači, Kantarion, to je lek broj 1. Tablete ili kapsule, čaj ili kapi. Bilo kako bilo,
Tablete, odnosno kapsule, imaju najveću terapijsku dozu, najveću koncentraciju, pa onda u terapijske svrhe ja preporučujem tablete, odnosno kapsule. Kantarion sadrži jednu supstancu koja se zove hiperforin, koji sprečava razgradnju serotonina. Smanjuje tužno raspoloženje, strah i napetost, reguliše poremećaj sna, smanjuje psihosomatske tegobe. Sve u svemu, dokazana lekovita biljka, deluje dobro, odlično kod blage depresije i kod umerene depresije. I kod tuge. Znači osoba koja je tužna, osoba koja ima blagu i umerenu depresiju, može taj problem da reši bez medikamenta, odnosno uz pomoć Kantarion kapsula, 3 puta dnevno, 300 do 400 mg, pomaže. Lek broj 2 zove se serotonin. Serotonin otklanja depresivno raspoloženje, to je moždani hormon koji se naziva još i hormon radosti i hormon sreće. Smanjuje napetost, otklanja strah, smanjuje apetit, otklanja agresiju prema drugima i prema sebi. Znači, to su dejstva serotonina. Ako je koncentracija serotonina mala u mozgu, osoba je depresivna. Ako je još niža koncentracija serotonina u mozgu, osoba ima samoubilačke suicidalne ideje. Kad mi povećamo koncentraciju serotonina u mozgu, osoba gubi te suicidalne ideje i ako još više povećamo, depresija nestaje i zato je serotonin veoma značajan u borbi protiv depresije. Pa da vidimo kako da dođemo do serotonina. Kada ima tako dobre efekte. Smanjuje napetost, otklanja anksioznost ili strah, smanjuje apetit, to za nas vojvođanja je značajno i tako. Gde se nalazi serotonin? U gotovom obliku serotonin se ne nalazi ni u jednoj tableti, ni u jednom čaju, ni u jednoj biljki. Znači, serotonina u gotovom stanju, u gotovom obliku ne možemo naći u prirodi. Ali šta se može desiti? Sintezu serotonina mi možemo stimulisati. Kako? Ako boravimo na suncu, sunce je moćan stimulator sinteze serotonina u našem mozgu. Lekovito bilje, rekao sam koje, Kantarion, stimuliše ili povećava koncentraciju serotonina. Ima ih i neka hrana koja nam pomaže. Koja hrana može pomoći u sintezi i u porastu serotonina u našem mozgu? Pa mi znamo da je serotonin složeno jedinjenje, znači serotonin je složeno jedinjenje, koje se stvara od aminokiseline triptofana i vitamina B6. Znači aminokiselina, triptofan, ona se nalazi u određenoj hrani, vitamin B6 također se nalazi u nekoj hrani i mi kad jedemo tu hranu koja sadrži triptofan i vitamin B6, onda će naš mozak moći stvoriti serotonin u mozgu. Pa ajde da vidimo koja to hrana sadrži triptofan i vitamin B6. Celo zrno žitarica, pšenica i druge žitarice, ali u celom zrnu sadrže i triptofan i vitamin B6. I mi kad jedemo tu hranu, onda će triptofan i vitamin B6 da dođu do mozga i pod utjecajem sunčeve svetlosti naš mozak stvorit će velike količine serotonina i mi ćemo biti prijatnog, vedrog raspoloženja. Gde još ima triptofana i vitamina B6? U banani, medu i polenu, bademima, orasima, lešnicima, kikirikiju, semenke bundevama, mahunarkama, soji. Znači, žitarice, mahunarke, orašasti plodovi, banana, med i polen, bundevine semenke sadrže triptofan i vitamin B6. Ako svakog dana jedemo nešto od ove hrane, šta će se desiti? Naš mozak će imati građevinski materijal, imaće dovoljno građevinskog materijala da sintetiše serotonin. Ako jedemo belo brašno, slatkiše i čokolade, neće biti serotonina u mozgu, imamo velike šanse da upadnemo u deficit serotonina, samim tim u jedno anksiozno i depresivno stanje. Još jedna dijetna navika, još jedna vrsta namirnice također dovodi do depresije, odnosno do sprečavanja sinteze serotonina. Vidite koja je namirnica. Veoma ukusna, veoma lepa, vizuelno je da, baš jako lepo izgleda.
Meso i mesni proizvodi sprečavaju ulazak triptofana u mozak i samim tim sprečavaju sintezu serotonina. Čovjek ako jede meso i nosi životinjske proteine, onda triptofan neće moći da uđe iz krvi u mozak i imat ćemo deficit serotonina i sredstvenu depresiju. Španski naučnici su pokazali da postoji jedna tesna veza između nezdrave hrane i depresije. Osobe koje ne paze kako se hrane, 48% su sklonije depresiji i drugim mentalnim bolestima u odnosu na osobe koje se zdravo hrane i pre svega uravnoteženom biljnom ishranom. 48% depresivnosti je u vezi sa nezdravom hranom. I to kojom hranom? Evo. To u stvari nema, to ne bi smelo da se zove hrana uopšte. Te namirnice, to nije u stvari ni hrana. To je nešto što, hrana je suviše lep naziv za ovakvu nezdravu, za ovakve nezdrave proizvode. Sve u svemu, mi danas možemo slobodno, naučno tvrditi da biljna ishrana, ishrana utemeljena na voću, žitaricama, orašastom voću, mahunarkama i povrću, da ova hrana stimuliše sintezu serotonina i prijatno raspoloženje. Antidepresivno dejstvo ima i folna kiselina. Što više folne kiseline u našem mozgu, više serotonina i manje depresije. A gde se nalazi folna kiselina? Pa folna kiselina nalazi se u limunu, grejpu, naranđi, mandarinama. Gde još ima folne kiseline? U svom svežem voću i povrću. Posebno zeleniš, zeleno povrće, salate, zelje sadrži velike količine folne kiseline i stoga takva hrana ima antidepresivno dejstvo. Idemo dalje. Lek broj 4. Skup lek, ali se efikasno primenjuje. Jedan deo populacije ga vrlo efikasno primenjuje. Ali ajde, pre što čujete koji je to lek broj 4, ja bih želeo da čujemo jednu muzičku tačku, odnosno jedan instrumental ili jedan kvartet, pa onda da nastavimo dalje. Života mog je
Lek broj 4. Zove se plakanje. To je prirodan način za smanjenje tuge. Suze zadrže neurohemijske supstance koje kad se nalaze u mozgu dovode do neraspoloženja i depresivnosti. Plakanjem se otvori slavina na našem mozgu i te neurohemijske toksične supstance koje izazivaju tužno raspoloženje i cure iz mozga i naš mozak se oslobodi tih depresivnih hemikalija. Budimo oprezni, plačljivost postiče tužno razmišljanje i povećava bol. Odnosno, mi treba i možemo plakati, ali sklonost ka plakanju i ona plačljivost za svaku sitnicu, ta plačljivost nije terapija za tugu i depresiju, nego još više postiče. Lek broj 5 zove se razonoda. O čemu se to radi? Pa to je da pobegnemo iz atmosfere, iz misli koje nas čine tužnima i depresivnima, iz jedne atmosfere, jednog društva gde se stalno čuju neke crne informacije u neko vedro raspoloženje. Ili da uđemo, ili da radimo nešto što nas opušta i što nas razveseljava. Jedna izreka kaže da veselo srce pomaže kao lek, a duh žalostan suši kosi. To znači da nerazumno je da mi u trenucima tuge i depresije gledamo horor filmove. Moj savjet vam je da u vreme tuge i depresije ne gledate ni vesti, koje su pune depresivnih informacija. Odavno je već postalo jasno da novine, kao da se takmiče i opšte televizija i sva informativna sredstva i medije, ko će crnju i strašniju stvar da objavi. Znači, samo ono što je crno i loše, samo se to pušta na medije. I ljudi slušaju ružne informacije i postanu neraspoloženi. Čak i kada gledamo Animal Planet ili neku kao naučnu emisiju iz prirode, kad otvorim to, ja kažem, sinu, šta je sad ovo? Animal Planet ili kako se zove onaj National Geografija, Discovery, o zmijama, o krokodilima, o nekim tamo bubama, nema o konjima, o žirafama, neke priče, lepe, o psima neko, nego nešto samo, znači, oni hijene, lešinari, zmije, ajkule, aj sad ti idi plivaj. Odeš na godišnji odmor da se odmoriš jednako i da uživaš u moru i da plivaš, a svaki dan pre toga gledaš neke ajkule kako dolaze i jedu tamo plivači i tome slično. Jednostavno, sve nas, kao da nas sve nešto drži i gura u neki strah, u neku depresivnost. Šta je razonoda? Recimo, razonoda je da čovjek ko voli da rezbari, žena ko voli da štrika, da hekla, muškarac tamo nešto u radionici da radi, neko ko voli da slika, neko ko zna da svira, uzme pa počne da svira. To su neke razonode koje olakšavaju tugu i depresiju. Ja lično, kad mi je bilo najteže, primjenjivao sam jedan fantastičan lek. Posle sam pročitao u jednoj knjizi, koja zove se Fokusiranost, odlična je knjiga, tamo kaže da je to najbolji lek za opuštanje odraslih osoba. A to je igra sa decom. Znači, ja sam uzeo moga sina, bratove ćerke i otišao sam s njima da se igram. I to sam se igrao kao da ja imam isto 6-7 godina kao i oni. I nekako u toj detinjoj igri zaboravim za patnju, za bol, za neraspoloženje i sa decom ne možeš da se ne smeješ i ne možeš da budeš neprijatnog raspoloženja. Deca su, mi trebamo deci, mi odrasli. Potrebni smo deci. Ali ništa manje ta deca nisu potrebna nama odraslima. Da bi nas naučila mnogim važnim životnim poukama i lekcijama. Ne zaboravimo da veselo srce predstavlja najbolji lek. I zato čitajmo optimističku literaturu, recimo psalmi. Ja mojim pacijentima kažem, čitajte Davidove psalme. I uzmite evanđelje i čitajte Hristove pouke. Tu nema depresije. Vi znate što znači reći evanđelje? Angel je vesnik, anđela je vesnik,
Anđelko je vesnik. Znači, evangelijum znači radosna vest. I hrišćanstvo i Hristove pouke su pune radosti. Ili psalme Davidove, i to ima antidepresivno dejstvo. Pustite muziku, kakvu? Muziku Mozarta, muziku Baha, muziku Hendla, Haydna, ta muzika će vas oraspoložiti. Nemojte uzeti rekvim Mozartov, ali druge melodije uzmite, one će vas oraspoložiti. Lek broj 6 protiv tuge i depresije zove se fizička aktivnost. Nakon 10 dana, 10 do 12 dana fizičke aktivnosti kod depresivnih osoba doći će do statistički značajnog poboljšanja raspoloženja. Jedino je, šta je tu problem? Problem je depresivnu osobu pokrenuti na fizičku aktivnost. Ali ako depresivna i tužna osoba pristane da se uključi u neku rekreaciju i da krene u neke brze šetnje, pogotovo šetnje u prirodi, gde boje, mirisi, zvuci, gde kretanje, gde sunce, sve to će da probudi serotonin i endorfin u mozgu depresivne osobe. I zato fizička aktivnost koja dovede do znojenja ima dokazano antidepresivno dejstvo. Postiče lučenje melatonina, moždanog hormona, antidepresivnog endorfina i još neke druge stvari radi. Lek broj 7 naziva se bezazleno uživanje. U Bibliji kaže Solomon, opet ja kao mali i kao dečak i kao mladić, imao sam tu čast i tu prednost da mi je majka bila pobožna i ona mi dala Bibliju i kaže, ajde sine, čitaj meni Bibliju, čitaj sebi. I ja sam kao mali dečkić i kažem posle kao student medicine, stalno čitao Bibliju. I mnogi stihovi su mi ostali u glavi upamćeni. Posebno sam volio da čitam knjigu Solomona i da čitam knjigu o Jovu. I sad sam nedavno čitao jednu knjigu iz savremene psihijatrije i psihologije i tamo kaže, najveća emocionalna inteligencija sastoji se u shvatanju Solomonove poruke, koje kaže, svemu ima vreme i svakom poslu pod nebom ima vreme. Zapamtite tu misao i to nabraja posle dalje. U našem životu svemu ima vreme. Nemojmo misliti da smo stvoreni samo za zabavu i veselje. Mi ne bi znali šta je, ne bi znali da se radujemo da nema čega. Da nema problema i da nema patnje. Mi ne bi znali da uživamo u odmoru da nema čega. Pre toga napornog rada, je tako? Nema istinskog i lepog odmora bez prethodnog napornog rada. I to je jedna velika istina. Svemu ima vreme. I ima vreme kada možemo uživati i treba da uživamo. Ima vreme kada tugujemo, treba tugovati. Mene su kao lekara često, ne umre neki član porodice, meni kaže, joj doktore dođite, dajte mu tablete i ovo. Kažem, osobi kome je umrla muž, žena, roditelj, dete, dati tabletu bensedina ili nekog, nema šanse. To nema svrhe. To nema efekta. Pa dajte injekciju. Pa možemo dati 10 injekcija, ali to nije rešenje. Zašto? To je vreme kad treba tugovati. Svemu ima vreme. Ima vreme kad se tuguje i pustite tu osobu da istuguje. Da izbaci iz sebe svoj bol. Ima vreme, šta? Kada možemo uživati. Kaže Solomon opet na jednom mestu, kaže da je Bog učinio u životu puno lepih stvari. I dao čoveku da uživa u jelu, da uživa u piću, da uživa u svojoj ženi, da uživa u svom detetu, da uživa u prirodi. I ako ti to Bog dao, šta treba da radiš? Pa da uživaš. Ja ne znam, kad mi se napravi neka voćna salata ili jedan lep voćni kolač, pa to je lepo, tako? I zašto ne bi uživao? Ili šta, kad sa članovima svoje porodice kao napornog rada, pa treba uživati. I mi imamo bezazlena uživanja. Uživanja koja su nam data da bi u njima uživali. Da nikom zlo ne činimo i u tome treba da uživamo. Šta, u čemu? Pa što ne bi uživali u predivnoj muzici, zar ne? U umetnosti. U čemu još? Pa treba da uživamo u jedanju zdrave hrane. U čemu još? Pa da uživamo u lepoti prirode.
Da odemo u prirodu i da tamo se opustimo, da sednemo, da legnemo, da pojedemo neki sendvič, neku voćku, da tu se deca oko nas igraju ili naši prijatelji s njima da pričamo, ne da sedimo u zademljenom nekoj kafani, restoranu, da nam tamo trešti muzika, da ne možemo da pričamo ni da čujemo i da nemamo nikakvu komunikaciju. Odemo u prirodu i tamo šetamo, razgovaramo i uživamo u lepoti prirode. Postoje još neka delotvorna zadovoljstva. To je stvaralaštvo. Dovršavanje nekog posla koji smo dugo odlagali. Završavanje započetih studija. Neko lično usavršavanje. To su stvari ili oblasti ili poslovi u kojima možemo uživati. Lek broj 8. Znači, šta smo rekli? Broj 1, lek zove se kantarion. Ajde da napravimo kratak rezime, da se ne bi izgubili. Lek broj 1, kantarion. Lek broj 2 je bio, šta? Serotonin. Lek broj 3 je bila folna kiselina. Lek broj 4 je lek zbog čega žene duže žive, zove se plakanje. I to, pričaju. I izbaci sebe to. Lek broj 5 jesu razonodalj, tako? Lek broj 6 bezazlena zadovoljstva, tako? To, sad ja samo prebrojim se. To je bezazlena zadovoljstva. To je lek broj 7, tako? Rekli smo fizička aktivnost, da, to smo preskočili. To je broj 6, 7, bezazlena zadovoljstva i broj 8, idemo na lek broj 8, zove se društvenost. Druženje je najizazovnija taktika za nadvladavanje depresije. Osoba koja je depresivna, nemojte ostaviti da bude sama. Osoba koja je depresivna, ona hoće da bude sama. Ali mi treba da blago vučemo tu osobu iz usamljenosti i da je postičemo na komunikaciju. Normalno, ne da pričamo o depresivnim temama, nego da odvedemo tu osobu u teme, u sfere neke lepše, nekih prijatnije i tako. Vreme provedeno sa porodicom, prijateljima, ima moćno, lekovito dejstvo u trenucima tuge i depresije. I opet stara biblijska mudrost šta kaže? Nije dobro da je čovjek sam. Nikada. Posebno u trenucima tuge i depresije. Čovjek je stvoren za komunikaciju. Čovjek je stvoren kao društveno biće. Zbog čega? Kaže, pogledajte, posljedica izolacije i neprekidnog socijalnog stresa skraćuju nam život. Izolacija i neprekidni stres skraćuje život. Šta je to izolacija? Izolacija je osjećanje da nemate nikoga sa kim bi ste podelili najintimnije emocije ili imali blisku vezu. Izolacija je osjećaj da nemate osobe s kim biste podelili svoja najintimnija osjećanja. Bilo radosti, bilo tuge, da nemate neku blisku vezu. Izolacija to je osjećanje da ste odsečeni od drugih ljudi i da nemate kome da se obratite i to predstavlja jednu ozbiljnu i veliku medicinsku opasnost. Slušajte ovo dalje. Izolacija udvostručuje rizik za obolevanje i smrt. Dokazano je da izolacija utiče na stopu smrtnosti kao i pušenje, hipertenzija, povišeni holesterol, gojaznost ili odsustvo fizičke aktivnosti. Pušenje povećava stopu smrtnosti za 1,6, a izolacija je još pogubnija, 2,0. Izolacija povećava stopu smrtnosti. Lek broj 9 zove se omega-3 masne kiseline. One povećavaju sintezu serotonina i imaju antidepresivno dejstvo. Izvori omega-3 masnih kiselina, biljni izvori, to su orasi, laneno seme, susam, sojino ulje, avokado, pešunov list, celerov list, kupus, karfiol, kelj, brokoli, menta, odnosno nana. To su bogati izvori omega-3 masnih kiselina. Lek broj 10 zove se razgovor ili slušanje od strane dobrog prijatelja. Saznanje da vas neko pažljivo sluša samo po sebi ima terapijsko dejstvo, posebno kod depresije. Ovdje se ne vidi tekst. Znači, kad imamo problem
i kad znamo da će nas neko saslušati, i kad mi slušamo i iznosimo, izbacujemo jad svoje duše, šta će se desiti tada? To će imati antidepresivno dejstvo. I to je isto još jedan razlog zašto žene duže žive. Oni imaju tu sposobnost i spremne su da pričaju o svojim problemima. Mi muškarci nećemo. One pričaju i izbace iz sebe te svoje probleme i bude im lakše. Rekao sam, razgovor čoveka sa svojim prijateljem ima antidepresivno dejstvo. Ali ima jedan poseban razgovor koji izuzetno može nam pomoći u trenucima tuge i depresije. Da vidimo u kom razgovoru se to radi. Može. Jedan razgovor koji se zove molitva ili razgovor čovekove duše sa Bogom. Molitva ili razgovor čovekove duše sa Bogom. Slušajte, ovo nije pisao, ovo nije tekst religiozne osobe. Daniel Goleman je agnostik, naginje malo ka indijskoj filozofiji, razumete? Panteizmu, budizmu i tako. Znači, on nije hrišćanin. Ali on kaže, on je pokazao, njegovo istraživanje je pokazalo, ako ste religiozni, molitva je delotvorna kod svih neraspoloženja, posebno u slučaju tuge i depresije. Znači, to nije hrišćanski pisac rekao. To je rekao čovek koji je istraživao ljudsku dušu. I radili su istraživanje sa pacijentima i kaže, molitva je delotvorna kod svih neraspoloženja, posebno kod tuge i depresije. A šta je molitva? Šta je molitva? Uzmemo i počinjemo napamet da pričamo o neki tekst, Oče naš i tome. To nije molitva prava. Šta je molitva? Molitva je razgovor čovekove duše sa svojim prijateljem, stvoriteljem, Ocem, Bogom. Slušajte šta je ovo. Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju koji nas razume i pomaže. Otvorimo srce Bogu kao svome prijatelju, koji će nas saslušati, koji će nas razumeti i koji će nam pomoći. Molitva, ovo je predivna misao, molitva ne spušta Boga k nama, već nas, ljude iz ove mračne, bolne zemlje, uziže ka Bogu u atmosferu mira, spokojstva, u nebesku atmosferu. Step to Christ, odnosno put Hristu, Ellen G. White. Lek broj 11. Pa dosta sam stvari vama rekao. I evo da vam govorim, lek broj 11 zove se pomaganje drugima ili dobročinstvo. Sad ja sam vama da rekao tu 11 lekova, ima jedan lek koji je najbolji, najdelotvorniji. I evo da vidimo o kom leku je to reč. Lek koji ima najveće depresivno dejstvo. Zaokupljeno sobom pothranjuje depresiju. S druge strane, pomaganje drugima nas odvaja od preokupacije sobom, svojim problemima, jer nas postiče da učestvujemo u bolu naših bližnjih. Posvetiti se volonterskom radu, kao što je pomaganje nevoljnih, napaćenih i bolesnih, prema istraživanju naučnika, predstavlja najmoćniji način za promenu raspoloženja i najdelotvorniji lek za prevladavanje tuge i depresije. Zamislite, najdelotvorniji lek za prevladavanje tuge i depresije jeste pomaganje drugim ljudima. Dobročinstvo, spremno da drugom čoveku pomognemo. Najbolji lek u borbi protiv depresije. Zašto danas ima puno depresivnih ljudi? Ljudi su se izolovali, komuniciraju sa aparatima, je tako? Nema više kontakta licem k licu. Ljudi više ne gledaju jedni druge u lice, jedni druge u oči, ne čitaju jedni druge. U jednoj sobi jedno dete, u drugoj sobi drugo dete, otac na jednom mestu, majka, svi drže neke mobilne, neke kompjutere i svako za sebe živi, nema više komunikacije, nema više razgovora i u porodici, nema više komšija da se komšiji javlja, izolacija, zaokupljenost sobom i sopstvenim problemima, nema više ono da neko nešto nosi pa da mu ovaj pritrči pa pomogne. Sjećate kad smo bili mali, ona moja generacija, šta su nas roditelji učili? Kad vidiš čoveka da nešto nosi ili ženu, potrči i ponesi teret osobi. Kad uđeš u autobus, kad si u autobusu, a žena stoji ili neko ko je malo stariji od tebe, šta se dešava? Možda ustaneš, tako? Ustani, sede neko.
I kad te taj gospodin ili ta baka ili taj deka kad te kaže nek te Bog blagoslovi, nama puno srce, tako? Nema toga više. Nema, ja sam išao u autobusu i gledam, meni ne treba niko da ustane, znači ja ne osjećam se još da mi neko treba da ustaje i volim da to traje još dugo, ali vidim stoje žene, trudnice, bakice, ne ustaju mladi. Meni dođe da kažem ovima, ej ustani kako te nije sramota, ali put razmišljam, šta sad ne mogu ih ja vaspitavati u autobusu i tome slično. Nema više dobročinstva, nema više komunikacije i društvenosti, niko nikog ne sluša, niko se ne moli Bogu i eto, depresija. Najdelotvorniji lek zove se dobročinstvo, lek koji se najređe koristi. Najređe se i koristi. Kaže, opet isti naučnik, Daniel Goleman, ovo je emocionalna inteligencija, to je Biblija za psihologe i psihijatre. Danas. Emocionalna i socijalna inteligencija, to onaj ko se bavi medicinom, svaki lekar, a takođe psiholog i psihijatar, to su morali pročitati. Ko to nije pročitao, smatra se da je nepismen. Daniel. Ili Daniel. Autori su Geopoetika je Geopoetika je izdavač. Sad je jeftina, mislim da košta jedno 6-7 eura da je cena. I sad idemo dalje. I sad mi smo čekali da dođe Daniel Goleman i da nam 2006-2007 godine napiše knjigu da shvatimo šta je lek za depresiju. Pogledajte, ovo je pisano oko 750 godina pre Hrista. Biblijski zapis. Knjiga proroka Isaije. Šta kaže ovo? Sa onim koji gladuje, hleb ti svoj podeli i u kuću svoju uvedi koga? Siroče neko uvedi u svoju kuću. Kad vidiš čoveka u nekim ritama i ne znam šta kaže? Odeni ga, daj mu jednu košulju, daj mu jedan sako, jaknu, cipele. I od bližnjega svojega, kad je u nevolji, nemoj da se izmičeš i da se kloniš. Tada će svetlost tvoja kao zora sinuti, a šta će biti sa zdravljem? A zdravlje će tvoje brzo da prosveta. Kako ovo zvuči moćno? Ne samo poetski, nego deluje i medicinski, istinito i snažno. Tada, kad učiniš ovo što smo ovde nabrojali, kaže, tada će svetlost tvoja kao zora sinuti, a zdravlje će tvoje brzo da prosveta. I nastavlja se misao, postiče nas i dalje. Kaže, nasitiš li onoga ko je gladan? Ako dušu nevoljniku krepiš, tada će Gospod dušu tvoju na suši sititi i mišice tvoje on će da ti krepi. Bićeš kao vrt zaliven, kao izvor vode, kao izvor kome vode nikada ne presiše. Bićeš kao vrt zaliven. Naš život, naše zdravlje, naše lice, uticaj koji vršimo, ljudi kad nas vide, budit ćemo ovakva osjećanja. Bićeš kao vrt zaliven, nećeš imati tugu, nećeš imati depresiju. Zbog čega? Jer čovek je srećan onoliko koliko druge učini srećnima. I Solomon kaže i meni, šalje meni poruku da svemu ima vreme. Ja sam rekao da ću nakon 50 minuta završiti predavanje.